Hello everyone, nasmas kontinent today good morning. Nasimeninga article SS channel ko mo yandete kolachisa jagatam hazarni kolpo mo pigmancheng kolchet tariko kolong panambrara kolchet tariko kolong panambrara pasran aro second ran mo first round betaw khalahana yes 61 ko khalang mo aro second round bab sandake 51 ko khalang ha ya ho khalang ne ismana ko tarika de bijirang ko taret nak ta manje jok tegmen da na ismang jul tal na rabak pa house oro indi ko nirang ta man tegen mo house oro indi ko de select kara bara house to rabara sku house aro bo house mo indi gara sninding dog ending 정사 타이 스니닝 독 엔딩 뭐 스메고 소톡모 소톡도 소스쿠스니 소스쿠스니 소스니스쿠 소톡스니 소스니도 소스쿠보 소톡스쿠 소톡스쿠 소스쿠도 소톡스니 소스니 보안데게 उल्टा पड़ सके खाना तक गुआना बे देख मन दाव ना सिमंग जोल जोल दालना रबक पाया गुत्ती रंग को न्यांग लगता मन गेने गुत्ती ना सिमंग माई रंग को सेलेक्ट करा बना simang sorry gutio nasimna batara ho seleka bana nasimna skawo sotok ni 0 gni sosku gni robetana sosni gni mo yakonga daloba mangbri ka pe selekara baha nasimna gni ni ra konga selekara bang ni namna kala konga nasimna misotinga yakon normal khalatin mangen yako hit kai khalatin nakta mangen nasimi yako rangon ulta kai rak nakta golabe tigmun daw nasimang gutti ko nyang nakta mankugen gutti ram kolgruk pre aro sotponga do aro betana sosku gutam chichet ne yandike na simang yakoboy ultabo angni namna kalako ana simana misotinga yako ne na simi yako talni bako angni saldaloke chuska nat bako na simang hit kai khali nakta mangen mo te yasan dalna rabako bijrang de na simang chinako namna kangode like aro share subscribe kai dong ta kwalabe mo sakani kon mutela